ubadani langsti Finance Secretary jangka Voice of the People Party nika WPP ulong ba Deputy Commissioner ude bansha ya kong bindas im ban pelong gajing ki syongshat than ka bajai Additional Secretariat. Ya kene ubadani ulong hadin banakal yang ki magistrate berpulit hakajan mesngi palai ka handru tarik jaleu kila temu ban be ka kong bindas na ketika jaka. Ubadani langsti ulong bakat kum ka artikel kat kendai iwe bat b jokariti sensyar kari India udisi ude bansha ya kong bindas banyak ki jai hak tega jaka klam dara ki tiar penmensau. Nakal yang ka WPP lang ba ubadani langsti hadin bakal yo jing tiap halor kani kralej ban ai mesim berkarsyan ya ketika sinjam baka kong bindas im krasim ban pelong sendon daga jinsya tangan baklem bupor ban panbore ka sarkar ban syanai ka surok na nongpo umdan hadu sonapur. Kamu kadi ka responsibility to ka office. Kaya mo believe mo lana ila apply ka permission mo kadi ka failure jong ka administration balik ka misplace ka ta ka application. Where is the application? Review biyang ya to ay to ka application siya ni o yak to ka permission Mano gi receive ka ta application ay wala ka office copy wala ka file ginya pet banpen sange don bor ya kene ka kamte kamlong kam ya ha bre kan kublai pi bro i nyuan nakaliang jong ka VPP dari way na hinongkit kam jong ka State Executive Committee tingidan lang hangni bat ki para members sungi lagi la ka jong ka unit nila yawan na dumene banyak kersan ya ikong bakajing dawa jong i bansnai ke surong kapor sanchiteng mene lawan magistrate nila banyak keren madi nakaliang jong disi ukramsha ban insyong hangni ban protest nila kali na magistrate nakadaw ayu on what grounds hamla ban jubab tenadu mene hadu mentala nyau lala jan nyau steng ru kim 41 pai su bagian batai ke ka daw ba kim sai te kawai ga khubor ngi ko bagian pa sa sarkar so DC si magistrate tolong ba ini kong iwan ben protest peacefully haka Constitution of India ha po ka article 19 1 AB kasa ayano ru ban protest peacefully khamra kanu ki atiar te jingkeli kalong beli imsa ini tantang marwai Mainwan ban protes ya kata ka hop gajing dawa jong pajba. Kumu gajing itu ang try nadu mene ki press ki lakawa bakata ka surok ka sniu la khatsan snem mata. Impa su ban ya keren ni gaju ang try playo na kiwi giseng ni ikong du playo snow. Ta gajing kili ka kawai bakami hanga kalong ba la khatsan snem kala ya klem snai ka surok. Hendai dang menta katu ka ni singi na try boro ngitip baka khang ngati surok MES bar ka surok Gorelain. Ketu ka surok ni surok ka sor bar ka surok ka barang ba. Nanti kisna kipenhe ya katu kasurok nakadaw ayu ngamla bangan tim kumjuru kasurok goror lain hot kasniu ngi bisija denti nang tu manlakasi kasniu katu handai bakan sniu kat kumba kalong sa umden tangam tharai bakan sniu hodo kata ba kikali ru ki haban latang di kali 4 wheel lani tang di kali Mahindra kumba itu ini ikong tegijing kali sa sarkar kalong sai kata ka priority ke jongki banpej priority kalong ba banpej mental rai kumiong ikong ba dan na iwe ni long kami kunksi jong i sistem ulat to oxygen mask kipa lada ja ai hapo kalenti kisingkin mano ban kit kli ya kata ka jing im jong itai khlong ne ha kisi ki banwan lada dia kanu jing sosi mano ban kit kli kan kit kli ke sarkar kata ka di jing kli bingi ko abagin bu mano ban kit kli ya kata karkong jing batha jong ikong iong kadang jan ban kit na ikong piong tu kecaka marman sa Asam tanglay kilometer kataruk yaban suba taga sarkar ka perkhat kumno ngakwa ban keli ngakwa ban bu kajing keli kaniru ya health minister badai in charge buat kumju yo PWD roads minister kumno pia perkhat ban le ya kania ka kam tabala la khatsan snem kalayat piladon ha ruling kat tu kan snem te kumno ki klemi ya kata ka surok kabala asniu kabala jat rathai do kata-kata tingi ko aban pa kata ka message kamtam gini ya ke sarkar kamtam yo PWD minister berkumjuru ya health minister ba inpet ya kata ba hapo ka dispensary kemudian hapo umden kum kajing betha jung ikong ba kinong tray ru umdon yang bunsin kinong tray ru kimdon mo piong kiduna kinong tray te he kata kaya kata ka upgradation jung kata ka health status jung i bang iyo manta ka live reality ground report na ground zero kung bagi mo tin pareng iyo ni kong umdon kum kita kinong tray gajing kali kalong sa ka sarkar
But sekolah dengan appeal yang sejisin, ya audisi by Dewan Syah ay ikong ban protest under Article 19(1)(a) ke B. Kita hingi ko abagin pa kata ko kubor sa kaliang jong sarkar berkumjuk sa district administration. Nakaliang ko jogi, jong kaseng jong VPP. Kulay Cebu ni Pi bro.